بله برێزانم بخێر بێن divê vîdyoya xwe de jî ez hez dikim li gel mamosteyê Kurd li gel nivîskar lêkolîner bi Kurd û Kurmancî têgoşerê Kurdewarî mamoste Fergîn Melik Ayxweş hevpeyvînekî li dar bixim. Wekî hevpeyvînê dîtir ev ji wê mijare me serbest bê pirsê ku hûn dixwazin bikin lê dem û derfetê we tune bê ez hez dikim va pirsana ji mamosteyê xwe bipirsim êdî bersiv eydê wî ye. Ez hêvîdarim û ev hevpeyvînekî balkêş û xweş be. Mamoste tu bi xêr hatî ser serê min ser çavê min hatî. Nav xêrê dabe spas hêvî dikim tu jî û dînêrê te jî giş başin silavê min ji gişta re hey. Gelek spas. Mamoste ez wer hema wekî dibêjin rasterast dest pê bikim û têkim bijarê. Her kesek wek mamoste te nas dike bêguman. Lê belê ev mamostetiyekî çawa ye. Ji ber ku dibistanên Kurdî tune ne an jî em nizanin bi rastî mamostetiya Kurdî mamostetiyekî çawa ye. Ev pirs li serê her kesekî de tu çi karî bikê mamostetiya te bi çi rengî? Niha li welat rast e yani welat mamostetî heba jî mamostetiyekî bi dizî bû. Yani min welat jî ders dayê lê me bi dizî di malan da dida ew tiştekî din. Min tidî Türk öğretmen okulu dibêjin wê çaxê werdigotin min dawî dibistanê da xwendibû li Manîsayê xwendibû. Li welat heyv sala min mamostetiya zimanê Tirkî kir û hatim vê dera esasê xwe de min heştê û pênca de dikarîbû vira mamostetiya Tirkî bikira. Lê min nexwast. Min got ya Kurdî yan jî na. Heştê û şeşa da min li zanîngeha Darmstadtê ders da xwendekarên Kurd. Du sala we derê heştê û şeşa da. Heştê û şeşa da. Vê çaxê pir Kurd hebûn mamoste. Heta heştê û pênc, heştê û şeş, heştê û heft. Min wê derê ders zanîngehê da ders da. Ma şagird hebûn mamoste wê derê. Darmstadt TH heye. Yani zanîngeha teknîkê heye. Min wê derê ders da xwendekarê Kurd bûn. Tedî ê Başûr hebûn, Bakur hebûn, Rojava hebûn, têkne hebûn. Dura min heştê û neha jî li Mainzê di perwerdeya gel de bi ders da dersa Kurdî da wê derê. Volkshochschule Alman dibêjin li welat halk eğitimi dibêjin bi zimanê Tirkan. Yani der perwerdeya gel bi zimanekî din. Min du sala jî wê derê ders da. O bêviya di komeleyan de. Komeleya Frankfurtê, komeleyên din de min bê navber ders da. Dîsa ji hezar û nesid û heştê û neha bigire hetanê heştê û şeşa nod û şeşa pardon nod û şeşa bi li sî bajarî dersê perwerdekirina hîndekar û mamosteyên Kurdî da. Yani gelek kes wan qursan da hînê rêzmana Kurdî bûn û pirê wan jî dûra ders dan. 2003 ha derfetên li Niedersachsenê Almanya Niedersachsenê eyaleteka Almanyayê li wê derê derfetê dersê zimanê dayîkê derket. Divê ez vê dera Alî Bertil bi rêzdarî bi bîr bînim. Yani eger Alî Bertil neba li wê derê dersê Kurdî nedibû. Alî Bertil karê hinekî bide naskirin mamoste Alî Bertil. Li wê derê Alî Bertil bi xwe Kurdekî hêla gêriyê ye. Kurdekî hêla gêriyê zimanê wî dayîkê Kirmanckî bû ne Kurmancî bû. Heta wê çaxa dihat civînê ye rewekeyê Kurmancî hem nedikir baş. Pir bi wî giran dihat. Dûra çû bi xwe ket qursa Kurmancî dersê Kurmancî dî
و جبو ماموستی جی بر آلیکاریا سندقا آلمان سندقا پرورده آلمان به ایالت نیدرزاکسن درس زمانی کردی دا پجراندن لسر ویا 2000 دا یعنی 2000 دا من اوست فریسلاند یعنی لفارل لأوريك ولكلوبنبورغ درس بماموستيا زمان دايكي كر يعني ما بري جبولا يكم حتى بولا دها درس دا ل 2050 دا لوي دري او ارلاست بيجن يعني رزقنامه پرورده هات گوهرتن جوی ایدی مدکاری بو حتی صنفا چهارا درس بده جو صنفا چهارا ویدا درس زمانی دایی که تو نبو 2020 دا جی از خانه نش بوم سال من تجی بوم خانه نش بوم اونها مال دا سر زمانی کردی دا خابتیم yani. Mamoste rastî ev zanyaryame gelek giringin me xwajî nevzanî ez bo te bêjim yani min me bixwajî nevzanî ev pas wekî bêjin dîrokatê mamostetî heya min jî tune bû dest xweş dizane em neviyê goriyan yani kalikê min wan merivê min kalikê min Qarakoçanê de mesela Şeyh Said wan da hat kuştin le merivê min de komkujiya Dêrsimê li Nazmiyê hatin kuştin yani eslê me ji Dêrsimê hatin kuştin yani pîrka min jê Ermenî bû wê jî behsa komkujiya Ermeniya dikir ji me re îja min yani ez hîna zarok bûm jî li min yani ew hestê em nebên netewiyekî zanistî yani hestê netewî ruhê kurdayetî li min di destpêkê de hebû îja wê çaxa em şandin Manîsayê Tirkê wê derê esas Yunanê wê derê yek xwara Tirk digotin em kirin Kurd me çiqa digot em Tirkin wan ji me re digot na hûn ne Tirkin hûn Kurdin yani li wê derê jî şerê me tim çêbû îdî hestê me kurdayetî pêş ket mamostekî me yê Qarsê hebû yekê welatparêz bû yani bi alîkariya wî îdî pêda mesela Kurdî di giyana me de rûnişt li vira jî ez li wir jî ser zimanê Kurdî dixebitîm yani çi bi Kurdî bata nivîsandin me di civand li vir jî li ser dixebitîm bi taybetî jî bandora du linguîstên Alman yani zimanzanên Alman ez bi wan re xebitîm bandora wan gelek li min bû yani ez dikarim bêjim êku ez kirim mamosteyê rêziman ew her du linguîstê Alman bûn yani bi hewldana xwe herkes bi hewldana xwe dikare fêrê zimanê Kurdî bibe û zimanê Kurdî bide fêrkirin bes mirov bixwaze baş mamoste ez mijar şkoya nivîskariyê gelekî dûdirêje ez xwazim hêdî pêda biçim mijarên ku tu di nivîskariyê de bi kar tînê ew tema babetê ku tu bi kar tînê ji xwe pirtûkê te bixwendine jî lê belê ez hez dikim ji te bibîzim tu bêhtir kîja temaya bi kar tînî bêhtir kîja babeta neha min rêyekî realîst hilbijartiye yani li aliyekî berhemên dîrokî li aliyekî jiyana rojane yani di romanê min da mijar evin yani romana min a yekem mamosteyê zinaran bû mamosteyên zinaran esasê xwe de min heftê û pênce da nivîsî bû lê dema ez hatim girtin hevala min ew şewitand dedî me bi destan nivîsî bû bi daktiloyî nivîsî bû ew şewitand dûra ez hatim vira Almanyayê min ew cardin nivîsand lê berê wî berhema min a Kurdîzan derket Kurdîzan jî
1995 دا لبرلین کنفرانس زمان هبو. ایجا دو کنفرانس زمان دا گلک زمانزان جیهان جیداد ما دو کسان یک لرزان جاندل ما بشا زاراوین کردی ورگرد بو. ایجا جبرکو امنه پروفسور بون میخواد با آوایی که پر زانستی آماده کرد که امله هم برین میوانان محچوب نبین. یعنی خباته که اساسی خود دکترایی بود. یعنی پروفسور آلمانجی نمیزه کرن. یعنی خباته من کردیزان خباته که دکترایی دبنگه خدا. یعنی مروهنک شکل که دکترایی بدی خباته که دکترایی. ایجا وی چاقه پروفسور زرنجی می آنی بود سوویتی لی بار زمینگه سوویتی چه بود بار لسر ملی منو سر ملی لرزان ما یعنی وی چاقه 37 پروفسور جه بون آلمان انگلیس گلک ولتا هات بود او انستیتویا کردی جبول لیکولین و زانستی او ارگانیزه کرد. مثلا وی چقدر کومک گوتره خو پیشکش کرد ام هاتن جر جمرا گوت هندکی جان زانینگه دا پروفسور. ایجا هماری لرزان گوت ام چه بیشن؟ مگو ام راستیا خو بیشن. من راستیا خو گوت مگو ولاتی مدا زانینگه کردی تونم من به کردی نخوندی. در فتی میگم کو ام د زانینگه دندا جوک بخوینن یعنی شانه ناوین دکترا یانجی شانه ناوین پروفسوری بگرن در فتح متونه بود لی ام به ریا خباتا خواه می حول داکو ام تشتکی پیشکش هوا بکن یعنی جامعه رسمی گوت یعنی افتشت هوا پیشکش کری جه دکترا ایجی پیشتره لی می گوت ام محچوب نبن وی چاقی ایجا اول وک پرتوک درکت کردیزان روبرینا همو زراوین کردیه یعنی جارا یکم مرود کارم بیشی یکم پرتوک کو همو زراوین کردی دانه بره جبو من تشتکی باش هبو من زازاکی باش فهم دکر یعنی کرمانچکی باش فهم دکر یکی کرمانچکی باش بزنه دکاره هورمی گورانی حتی کلهوری جی فهم بکر دیویا سورانیا مجی هنک پیش کتبو جخوا کرمانجیا من تردک یعنی کرمانجیا من از دکارم با همون دیو که کرمانجی جو با آخوام ویچا بخوازم یعنی پروبلم هم تونه بو یعنی لم ها خباته کی گلک چه بو لی از دکارم ویا بیشم نها گلک اوروپی لزر زمان کردی خبتینه لی اوروپی به منطقه زمان خود نزدیک بودن نه به منطقه زمان کردی به منطقه زمان خود نزدیک بودن لما جداهی جی کردن ناف از مینا که پچوک بدم اسکارمان قاشو فرما بنگهین لیکرین گورانی یعنی هورمی نشان بده مینا که کردیه گوتیه دمه گروایی یعنی دو گرینه پارتیسیپن نه لیکره بنگهینه دا آلمانی دا وصای ویچه تو آلمانی دا بیشه نختم واینن فرما بنگهینه فرما رادره لی دا کردی دا نه وصای تو بیشه دو گرین باشکینه که دگره درنگه که دندایی دا به پارتیسیپ ایجا وانا به منطق زمان خواه ورگراندن یک یا دو دیا لیکولینرین اوروپی به پرانی دو هم ترجمان بکار آنینه یعنی یکی مثلا ایک چوی ولات یکی ورگراندی عثمانی ترجمان عثمانی شی ورگراندی آلمانی ایرانی شی وصا بویه چوی نوا کرده یکی ورگراندی فارسی یه دنج فارسی ورگراندی آلمانی یعنی انگلیزی ایجا مثلا لکرمی جی او لکرمی هنک اسکرین کرد دیل تنگرتن دشار عثمانیو چاردان مثلا لوی درجی وسایل
اکو لسر خابتی نه چونن دو ترجمان بکارانی هاتنه ایجا مثلا وچا وصابو لیکولینرین اوروپی اساس خدا پر سقطن لی کرد مهم بونن آنا پروفسور کی کرد یعنی کسایتی کی کرد راستی کی بیش باوریا خو پی ناینه لی کره کی اوروپی بزره دوی آها راستی وای پروفسور آها گفت مپاری کی توش گفت لی راستی وای لی راستی وای یعنی دوی مامو بگویم از حز دکم تو بردامی کردیزانی آن هنکی لسر ویجد خوازم کتراوستی تسیر و کاریگری و پرتوکا گرنگ لسر کردا آنجی راکسیون اولان اوه دا کردا دا چی بو آنجی هینا هایم اره از دکارم بیجم mesela Kadri Yıldırım berhema xweda ew mînak nîşandayî ve ew wek çavkanî nîşandayî gelek xebatan da ew berhem wek çavkanî hatî nîşandayîn û gelek kes jî hîna lê digerin li vir Ewropayê nêzîka 1500 hat çap kirin gişt hat firotin yani niha em li welat jî dixwazin çap bikin çapekî din ji ber ku tiştê bingehîn têda henin yek jî niha dema tu zaravayên Kurdî dibêjî yek dibe çare yek dibe pêncî yek dibe hefte yani herkes gora dîtina xwe nêrîna xwe dibêje lê hinek tişta bîr dikin yani mesela min di wê berhemê de nîşan daye du komin yek koma Bakur e yek koma Başûr e koma Bakur Kurmancî Kirmançkî Hewremî goranî digêjin Kurmancî yani evana nêzîkê hevin koma Başûr jî ev zikarim bêjim Soranî û devokên nêzîkê Soranî ye çima vîya dibêjim em dikarin aha bêjin yek di Soranî da nêr û mê mirî ama divan devokên min got da nêr û mê heye yani mînak bidim tu dibê jina min yan jê em bêjin hevala min hevalê min ev di Kirmançkî de jî wisa mesela cêniya me mêrdê me yani ew jî wekî Kurmancî zayen dikir ama Soranî de divê piyawî me min û jinî min giş î bêviya li Bakur forma ergatîv heye ji devokê Başûr da tune yani wek mînak bidim em dibêjin ya îna ez kişta zazakî da wî ez kuştim evane her du ergatîvin lê tu wêça Soranî tu bêjî ewan min yan kuşt ne ergatîv bêviya ew henin cînav henin mesela di Kurdiya Bakur da du cure cînav henin cînavê dewandî heye ê xwerrû heye îja evana jî di kesandina lêkeran de rolên bingehîn dilîzin evana di Başûr da tune vana duwê pirtûkê de di Kurdîzanê de hatine destnîşan vana giştê de zelal kiriye yek bi yek bi hemû zarava jî mînak henin têda hatî zelal kirin 1996 da derketin yani ew pirtûk 1996 da derketin vira heye ez dikarim bînim nîşan jî bidim دانیه که او بای لیکولین جمان پرسین ها وای ورا یعنی اف جوخا ورا دوی روبرینا زاراواین کردی ویدرا اف yani گشت وسا hat danın berhev yani گشت berhevin yek bir yek meru dikare ev fikir yani xabateki bingehine dura malmısanız jî xabateki wisa derxist
تدی مال مسانش دوی واردا خورد جبرکو زازاکی و کرمانجی پر باش دزانه دیو که دنج دزانه دورا مال مسانش خباته کی به رنگی درخست اما خباتاوی پر دورا درکت باشا مامو پرتوکی پشتی ویا آنجی کار و پروژه تی پشتی کردیزانی تکاره نکی بحثی واب کجمارا از بارم تا بهتر پرتوکی تی پشتی و پرتوکی از بجم یعنی کاری تی پشتی نوتو ششه پرتوکی تا از بارم گرانی تا سر ادبیاتی جی مانه بسر ویژه اره من گوت یک ماموسه زنرم درکت ماموسه زنرم من گوتو بون پیشتان نوسی بون اره هات شوت او شوتي يعني من او گندکی کرد مگرتیه دویدا مجراوی او گندکی کرد گرتیه ماموستین ترکتین اسیمیله دکن دورا ماموسته کی کرد تی حاول ددکو زاروکی کرده پاریکی بر به کردایتی بکشینه دو گندا ولا پاریز هنن مجار لوی چرچوه یعنی چرچوه اسیمیلاسیونی گرتیه ناوروک لسر اسیمیلاسیونی یعنی دوی پرتوکا من او درکت لپی ویجی دیلن بر پوکه درکت دیلن بر پوکه کمکوژیا ارمنیان بشک کمکوژیا 25 1925 آ کردان و کمکوژیا 38 آ درسمه مجار اون جبرکو یعنی راستینن من گشت راستینن تیده لم پاریکی هنک ناوی شخصا گوهرینن هنک پاری خملاندن جی چی بودن یعنی مجارا کمکوژیه یعنی چوا کمکوژی چوا پیکاتی چکری یعنی میناک به تایبتی مثلا ارمنیا و کردا و پرت گنگش کرن او حمیدیا علایلاری جی مثلا وکی کرد بنتین نشانده لی مثلا به تفاوی جدایی یعنی مثلا از به کسی که جخول خوله یعنی گریدای گیریه بوده چاله یعنی چوا برنن به زوره تاوی حمیدیه علایلاری کرنن به کار آنینن دورا جیوا رویه یعنی او مجاراجی تیدا تیوه کرن زرال کرن جبرکو از به کسین کو بخوا جیانن مج جیان وان گرتیه یعنی نکو من هوانیه مج جیان وان گرتیه لپی ویجی سیادما بوری درکت سیادما بوری مجارا خواه لسر او که تو زنه نهاوی چقا مرون ادبیاتا ترک میزده که ده ادبیاتا ترک تا قهرمان وان ده چه دکمه قصر دجمن یعنی ده ولات داگر دکن قهرمان وان ده چن ود وی داره کچین وی ملتی اویندار قهرمان ترکا دبن و قهرمان ترکاشی بریا وی اوینی و ایخانته لورس بسر دکمه ده ادبیات ترکی ده هی حتی ده ریزه فیلم یعنی ده فیلم ترکا ده هی یعنی نوالا گورا میزه بکن کرتلار وادیسی هنده ورده جده بینن مجارا اوه یعنی مثلا حالیده ادیب adı var به نام قروش یعنی او کاراکود dağları bekleyen kız yani Kemal Bilbaşar Memo Cemo yani tijinin meru ne kadar bıcmere yani mesela yani tıştaki vusayı dema dağları bekleyen kız tutuğunu keçeki aşireki Kürt jiboko aşira kabıda koştun ve subayı Türkara radısı romanida. Böyle. Yani be mantıkıya ki vusa İşte meşareki ev hebu مخابن هنك نفسكارين كردجي هنك ريان وهاف هالبجارتن يعني ميناك در رومانا مهمت أظن روني وك أفيني تاري وك مرني مثلا دوي روماني دا كابو كي دغدك حميزة جمع أرسبر
يعني دور دا جي حمان منطق هي چند رومان دن ای بوی رنگ جی هنن يعني خواستم تكمن بياسايا ادبيات تركيا وجايه مامو ببورا از مدري ورد بهلوكي كي بدمي نا اب روش وقت اب روش كي جواكيه ان اب وجه كار جبوي تركيتيه كارتينا بس بازم يعني رسمي او ميثودي يعني او تمايا وجه كارن ترك اشوفينيزم ترك درومان خدا بكار اني از دخوازم وی بزانم يعني ترك بخوا وقت سياست يوينا كارتينن انا دناب جواكا كردا اشتكي بهاج مو صحيح يعني تريزا فيلم تركا مزاك كرد شاوهي نزانه امبيجن تشتا فهمناك ج باشي ج مودرنيزم تشتكي فهمناك يعني تاني مرود كارم بكار بينواره مثلا رنگه وسط فيلم واندا يعني هما فيلم كمال سونال مزبك رنگ فیلم کمال سونال گشت بیوی آوایی بیلو میزه سفیل بیلو نظام چه گشت بیوی رنگینن جخوان بوان فیلمانا کرد آسیمیله گرن جبرکو جیانا کرد دگرتن دکرن آوایا که پیکنوک حنکی خواه پیکرن لسر کنین بوی رنگ فیلم چه دکرن دشاندن و مروفين ما نخواندا وراسيه نديتيجي بزاف او سير دكرن يعني ام جويارا بناف نتوي فيلم كاسكو سورد بيجن يعني ريغن بوغن فيلم نري فيا لحد الدنيا بزانستي فيا دكنكو بكاربن قرسين قل دبن باندورا خدا بقرن اجا رومانا من السيرفي بنجاهي او رومانا من سيادما اري في مجاري دقره مجراوي ايفا يعني برا مثلا هنا كدلي خو قرتبون كبر عفتبون من يعني ليه من شخص نقرتن دبش بشبن من شخص نقرتن مثلا فراد جوهري دلي خو قرتبو جمرة حتى ترس تشين بساندو ليه من او نقرتن من او مجار قرتي يعني بوي من كي نفسي با اگر من نفسانده با اصفاتي دا ببينم اجي تيدام يعني مجار ايفا رومان دنجي رومان من اساس تشيروك او جي برتوكاكي تشيروكانا يعني از دکارم ویژه نشان بدم دور نه بله سیا دما بوری اوه جدوی درکت و چاوه اوه جی چیروکن پریوی چیروکن راستن روندکه هیویا وندا يعني افضل تشيروكي راستن او كنت تشيروكن عن برتوك بخوت تشيروكا كان ايضا رومانو سيادة رومان لاف تشيروكا سر رومان نفسي اللي بنجاهي خدا تشيروكا يعني يك تشيروكا يك مشار يك تشيروكا مانا هنا يك تشيروكا يعني نكرت تشيروكا لا تشيروكا لبين ها من بري خدنا من اوك نفسي بشتي ويجي بختي داغر كري بخت داگرکری من ندی نزانم بلکه زارا بریه بخت داگرکری جی لور اوروپاین
قدخیا تفگرا کرد او بنگه هاتیه گرتن جبرکو سرمدا جهات بوجه خواه مثلا 4 جرا 5 جرا سرمالا من دا گرت ام برن قراقولا دران مثلا حولدان یکتیه هبون مثلا وکی میناک نودو دودیا دا مشکی لبونه نودو سسیا دا مشکی لبونه هاتو بچه کرن همو تفگرن کرد تفی ببون دوی مشه دا من روله کی گرینگ لوی حرما بگرت بود یعنی بخت دا گرکری و مجاری دگری دسته خواه یعنی گلک تشتی حتی هنکا خوانده بو خواه دا دیبون یعنی گلک راستیه او که لبراه بون لبر آلمانیای مجار او بو لپی ویجی او درکت 7 روزه کالکی درکت ev 7 roje kalekî ji rastiyekî ye yani mijara wê çi ye mamu mijara 7 rojê kalekî mijara wê çi ye ew jî dîsa ji komkujiya digire terre İstanbulê asimilasyon dest pê dike hem şerê navbera nivşan hem ji komkujiyê digire yani mînak îro êku zanîngehê Tirka da xwendinin bajarê Tirka mezin bûnin yani ev kesana bi bav û kalê xwe re di nakokiyê de ne yani bi wan re li hev nakin yani asimilasyonê dest pê kiriye ew wê mijarê digire yani ew jî ji gêriyê dest pê dike diçe Erzincanê ji Erzincanê diçe Stenbolê cardin vedigerîtê weşa vedigerîtê dikevin nava xeyal han 7 roj 7 roj do 7 roj îro di 7 rojan da çîrok diqede yani wê mijarê vedikir ser wê mijarê dixebitin yani ew jî esasê xwe de mijarekî dîrokî ye behsa hinek komkujiya mesela li Erzincanê dibistanekî leşkerî berê hebû wê dibistana leşkerî yani vaya belgenin ha dibistana leşkerî dûra kirin polîs wan polîsan êrişê taxên Kurdan dikirin yani muhacir anîn kirin wê derê êrişê taxên muhacîran ne êrişê taxên Kurdan dikirin dest dabitin keçê Kurdan yani bu wî awayî gelek Kurdan Erzincan terikan yani mesela Erzincanê berê Türk tune bûn îro tu bala xwe didî li Erzincanê MHP û yani faşist parlamenter derbixin dan vala kirin yani mesela li ser Erzincanê em dizanin gotinekî înû heye divê eger Erzincan bibe Kurd Kurdistan ava dibe yani li ser Erzincanê pir lîstin bêviya di pirtûka sor a dewleta Tirk da xeta Erzincan, Erzurum, Kars, Azerbaycan ew jê ra divê damarê bingehîn ê Tirkayetiyê şah Türk'ün şah damarı lem li ser Erzincanê pir rawestiyan divê romanê de ew mijaranatê bikaranîn yani ew mijaranatê vekirin min gotiya niha ême Kurda niha duwarê roman nivîsandinê de ez dixwazim tiştekî bêjim niha Ewropiya mesela Almanya ez li Almanyayê dijîm li ser her bajarê Almanyayê çend roman hene yani Almana berê dîroka xwe giş nivîsandinê tiştê dîrokî giş nivîsandinê bûyarên dîrokî giş nivîsandinin tiştê pêk hatinin giş nivîsandinin hîna berê xwe danin em bêjin tiştê xeyalî tiştê em bêjin yani afirandî tiştê wisa lê ême me hîna tu tiştekî xwe nenivîsî mînak em wê çaxa dîroka nûseyî bînê mêze bikin
مرو دیروک نوسیبینه دکارتی که 1000 رومان یعنی ام دور نر همان باشاره کی بگرن هر باشاره کرده ام وانه بگرن السر کلها دنوسینم مرو در دور وانه دکارتی که 1000 رومان یعنی مهینه دیروک خواهد تشتکی ننوسینه ام رابن تشتی خیالی و نظام چو ام باریکی خواهد نظام به هر رو باسکا ببن از وی راست نبینم دوی بری اول راستی ما در که امتینن با وکالی ما چکرن روحیت ما یعنی گیانا ما گیانا کردایتی چیه ام بری ویا درخم ام دیتنا منه تدی هر کس دیتنا خواهی از نبیم سدی سد دیتنا من راسه و تشتکیدن لی همون جهانی وسا کریه یعنی تو هر فرانسایشی ده فرانسای ده همه بگره لسر هر بازار رومان هنه لی ایمه مهینه تشتک نکریه تشتک ننوسیه یعنی تو باور بگی یا تشتی وسای هنن عقلی مرادس کنه یعنی وی چند لسر کلاها ملاز گرتی نوسی چی رو که درکت پیشیم دوی دما ارتشا اسلام تیوی درا ملت ایورا گل ایورا گش آتش آگر پرست بود سروکی وانشی تیموس بود کره تیموس شوی بوی مسلمان تیموس کره خواه آنیه جبو که ملت ایوی جار نکر نکر اسلام زمان کره خواه جی کری لی وی دمه ین کو دبن مسلمان بشکی ویشی جبو کو نین کشتن ترند کمین کلیسا جبر کو اسلام عرب نل دجی خریستیان بود آد دما وی دایشی ده جمیزه که چند خریستیان کشتن لدجی جوهیا چند همه او کرن یعنی تو دیروگا اسلام میزه که کرد باوریا کرد راحی کرد هدف کردی یعنی لوی داره مثلا او عشیره بلکان ترد کمین کلیسا عشیره دن جبر کو ترد کمین کلیسا مسلمان و نکشند پیواجوی سالان دا جبر کو خریستانیا ولات ما به زمان ارمنیکی بود بون ارمنی مثلا باماری باوی من کپیر کامن ارمنی بود باماری باوی من وانجی چه خوره ارمنی دو گفت اما چه عشیره بلکان بود کرد بود یعنی مگو چیرو که من وسا هنن تجینن هر داره مامو تو وانا برهفدکی آن بویکوت وقت پرتوک چابو که آن تا چاب کرنه نه وانا اوان ده او که ده جهیه تدی و 2 ساله ارلسر کلاه خالدیا اورارتویا دنوسی کتم نوا لیکولنا یعنی تشتین هیچ من هیوی نده کرن در کتم یعنی تشتی وسا در کتم مینا که بچوک بدم ده نوا کرده می ازدی و کرده زردشتی را حتی نوا آلویه را کاندهار دبیشن قول سر کاندهاره هنن ایجا هر کس کاندهار افغانستانی دبیشن لی کاندهار افغانستان باجار دوی کاندهار بنگهین وانه لوانه نوبرا وانه مرادیه بازیت آقا یعنی چالدران و کرگه یعنی özal او منطقه د دیروکا کرده در نوی خواه کاندهاره ایجا لوی منطقه جی پیروز هنن 4 دری پیروز هنن 4 پرستگاه پیروز هنن کاندهاره بنگهین ورن اما ام نزانم چما از فهمن ها کن نزانم چما ام ترن آیا افغانستان چل افغانستانه هی یعنی چل مکه و مدینه هی کن چه هی خربکی چه کرمون پوتی خواهد کرنه یعنی امانا لما مگود یعنی تشتی وسا در کتن حتی نه تو کسی نگوتی کاندهار مثلا همه مرادیوان بنویسینن یعنی ترکاجی نویسی مرادیه جدو حرمان بکتی حرما برگری و حرما کاندهاره یعنی تجین دیروکا me تو باور بکی مثلا جیکی وکی نوسیبینه نیزکی پایتخته حتی هنک زانیار دو بیشن پایتختی میتانیایی
میتانی باوی کردانم یعنی لوی داره دیروکه که قدیم هیه اما لیوه ناگرن گره وانا درکن بزنه بله ماما ببوره اف جمهورات یره کندهار یعنی کندهار را مرادیه تو چه دیروکه مرادیه دنوسینه مرادیه تاریخی دوید دو منطقه یک منطقه برگری یک جی منطقه کندهاری یعنی دو حرم پیکتی یعنی ترک دهی دنوسینه نه بله مامو اما هدی پیدا بچن یعنی براستی وقتی مجی در باست به از پرتوکات دی 7 روزه کاله که دورا دا مامو پشتی وی پرتوکات دا او کرمگو سر مثلا ارزنجان لپی ویجی جخوام ازودا لسر دیروکی دا خبتی مگلک دیروکزانین ترکشی خوان مثلا روبرت رولینگر یکشی ای آلمان مگلک ای آلمان جی خوان جخوا د پرتوکی دا د داویا پرتوکی دا من لینک وان جی دایه گشت داویا پرتوکی دا هنن یعنی لینک لیکولینان جی مدایه مثلا او دت لفه یعنی گلک چافگانی هنن از کتمان چافگانیا جبرکو مثلا و چقدر رحمتی اتهم خمگین دیروک دنه مثلا چند جرا از وی هاتن هف من و چاقیجی گوتبو من گوتبو یکی کو دیروکا کردا دنوسینه گره دو تشتا پر باش بزنه یک چیروکی کردا پر باش بزنه دو دعا و قول دنوا گلدا پر باش بزنه چما دبیجم میناک ev romana Aştiyago ev ya dawiye mamo an ev pişti 7 roje kaleki na beraber Aştiyago da na ha pişti we asoy dinan derket em hedi peda biçem wena ab geringe wena asoy dinan derket asoy dinancı ev de sale şesti da penci şesti da خورته کردن نو دچون یونیورسیته زانینگه ها دخوان ایجا از بخوان من قهرمان دید اوجی وی زانینگه ها آوتن وک اربرن اسکر لوی داره لی خستن دین کرن سربازه که نجات کرد جی لور هبو من اوجی دی بوی را آخوین وی جرا آلیکاری کرد و اوجو بربون اسپارتا جی وندا کرنه در لشکریه دا ور اشکنجه کربون لناسی و هبون او قداندن جامر حتی یعنی حیشته جیا جسیا خود ترسیا یعنی وی چهار روش در که در ندکت گوت اوایا آجان ارتشا ترک من تعقیب دکن یعنی اشکنجه دا حتی بویر روشی من او مجار گرتی یعنی زانینگه و لشکری کرده ده لشکریه دا من او مجار گرتی یعنی مجاره که زلاله من او مجار گرتی پشتی وی آشتیاگو ارلسر او که ده بیشن چیروک مکو که دیروک دنوسینه آشتیاگو گلک گرینگه ماموز حزکم تو پچکی دی اما 10 دقیق جیبت قلبش قلا آشتیاگو بکجبه یعنی نها ویا بوکو از ویا بنویسیم مبری سترانین ممه آل دستانا ممه آلان جگلک دنبیجی جودا گوداری کر یا کو نورتین زازا نویسی بو می او 3 دورما خوند دستانا ممه آلان دستانا آشتیاگوی مگوت یا دستان مدایی جیان چما دستان از دکارم اثبات بکم یعنی کی دجیوی درد که براوره از اثبات کم یک دبیجه
مثلا تو چه دستانا مم آلان گوداری که دوی مم آلان به حسب سری به مها چویه یعنی دستانی دو وسط در بازده ایجا نافبرها اکباتان یعنی حمدان و صالح لیمانیسا ساردس لیمانیسایه باوی آلیانیسی باوی جنا آشتیاگو آلیانیسی لساردسی نافبرها وی 3000 کیلومتری ناویگاسیون تون ری نایزانین ری بر تون مروه چقا 3000 کیلومتر به سیاری هر به مهات هر نیشان یک نیشان دودیا ملمانیسای خوانده بو از بلکی 10 جارا چومن دوی قصرا آلتمی سیدا یعنی قصرا باوی آلیانیسا جنا آشتیاگو دا هری کم 10 جارا رونشتم نان خواری چای و خواری از به او باوان اوی داری را آخویم گله کسر را جا آخویم اوی داری نهاد دستانی دا دبیجه تدی دستانا ممه آلان دا دبیجه 366 اودن قصر مالا باب زینه قصر هری میزن ای جیهانه 366 اودن 366 نظام چه قصر آلتمیسه هینا هنک بشی و لپینن ساردسه هر عادت ده همین یعنی از بخواد چون نوان عادت رو نشتم حتی یک ولور میزد کرد گمرا گوت آلیانس لورا هاتی دنی لوی چاقه از فکر دیروکی لمن تنه بو فکر نویساندن رومانی لمن تنه بو تنه از خورا وکی تروز چون دلور مراقا منو دیروکی همو من پرسی بو هر عاده همین چقاس بو نظام من نجمارتیم بیویا دستانا ممه آلان دا دبیجه لبر در قصر مالا باوی زینه دریای که هیه نها لپیشبر قصر آلتمیسی گوله که هیه بقاس 105 متر برایی خواه 500 متر دریجی خواه هیه یعنی دستانی دا مرو دکاره ویا تیک دریا اما لجزیره بوتان دریا تونه تمی جمع دیجله هیه جمع تیر هیه تونه ایجا یعنی ممه دستانا ممه آلان راست یعنی چیروکا زواج آلیانیس و آشتیاگوی برای کس شش فهمینه که احمد خانه مزناهیه که پر مزن کری یعنی روحه که پر مزن دایی وی دستانه اف دستانا روحه که نتوی داییه و دما لسر دما ما ادابته کریه مزناهی احمد خانه دوردایی یعنی جخوا مزناهی او مرو بکر به دستان بره روحی که نتوی و بده دستان بره یعنی مزناهی او برشش نفهم کرن او لجزره گور هیه تدیش گورا مموزینه و بکود بیجه نزیکا 30 جیه کردستان گور نوسا هنن یعنی تو دکاره گشت راجی به مموزین وای اب تشتکی دنن یعنی دبل جزیره جی چیروکه که وسا پیک هاتو اب تشتکی دن لی دستانا ممه آلان وسای امورن بیویا تشتکی گرنگ جی ابه هرودوت دما چیروکا آشتیاگو نویسیه هنک تشت لهو آنیه یعنی هنک تشتی وی نویسین نراستین لهو آنینن دل جنرالن پرسان خوش کریه یعنی مرد کاره ویا بیشه لی به ویجی این نویساندنن هنن یعنی مینک مرو دوی پرتوکا عزیز جو یا زردشت پیغمبر و روپلین دیروکا وندابوی دوی مروی پرتوکی بخویده پر گرینگه یعنی چافکانیه که وی رومانه جی او بیویا کسیتاس فون کیندوس او جیه که یونانه وی جی چند سال دو هرودوت را نویسیه حتی وی دکتوریا قرار پرسان جی کریه پلوراکس هیه وی نویسیه
دنوا نویسه ارمنیان ده هی روسان ده هی یعنی گلک چافکانی هنن وی چیروکا هر دو درو در بخه جخوا آشتیاگو چما ونداکر از بیشم ونداکرنا وی جبرکو وی لبر دست زردش درس دیده بو دخواست کولتی راک وک هویه کی بینه اما نلو گورا دمه بو یعنی پاری که به رحمت هفدگریا اگر آشتیاگو به وجدان با به مرحمت با که سر خواه را کر یعنی گورا باوی نظام چه بکرا شرجه بکرا بکشتا نها نه ترک هبون نه فارس هبون یعنی اما کرده گرانی دور دا وندا کری یعنی ام لهمبری دجمنی خواه به مرحمتن لی ام همبری هم به وجدانن یعنی انا اگری سوران تشتک مرا بیجه هی تو دزانه از کره کیمه ده بیجم سر ویدا دچم لی ترکه کی مرا بیجه از دنگ خو ناکم نخوشیا مه اوه آشتیاگو دور دا وندا کر یعنی ام نخوشیا آشتیاگو از آشتیاگو تنی وی واری در رخنه دکم گره وی وقتی دما سر پاسارگده هیدا یعنی قصرا پرسان دا گرد گره یک نهیشتا که سر یخواه را کر گره پام بکره وی چاقی وی نها اوک نبا یکشی گره عشیر مشیر نهیشتا یعنی وی چاقا املا آلمانیای میزه دکن یعنی آلمانیای دا اگر او پادشاهی وان هبون ناوی نهاد بیرم یعنی اگر وی سر گشتا پان نکره آلمانیا ندبو آلمانیا جی وکی ما پارچه بود اما قرار وان رابو گوت یا هون من قبول دکن یا جی پان کر زمان آلمان اجی ما متجمی başlık dizane begomun Deme zamanı Alman zamanı vaki grup kabile ki aşire ki Alman paşi bu ya zamanı ya naha ser zaman ne ahbine azdikarım vi beşim naha gelek lekolinin bingehin derketini vedawiye yani mesela ev Andrew Colin heye yeki İngilizce ویلسر خراب رشکی یعنی göbekli tepe لسر ویژه پرتوککی نویسی پرتوککی وی هیه ورگراندنن ترکیه ده آلمانی ده من ندی به انگلیزیه ده آریا فرشته yanده نوی پرتوکی Türkiye meleklerin külünden büyü avay vergerandıным. Neha dve berhema xweda beşekî lêkolîne ji ewkê dest pê dike şarestaniyê ji navê wî çi bû lo ji Yunanistanê dest pê dike Yunanistanê ra mêze dike şarestaniya hatî Yunanistanê heta Misrê ter li Misrê mêze dike Misrê diçe Mezopotamyayê li wir jî Mezopotamyayê diçe mêze dike çavkanî Zagrosan yani bingehê şarestaniyê bingehê zanyariyê Zagrosan nîşan dide Andrew Colin dibe çavkaniya her peşketinê ev derin yani îroçê em mêze dikin mesela dema em aşê bayê dibêjin herkes Hollanda dibêje lê aşê bayê ê yekem di dîrokê da li mazgirta Dêrsimê serkela mazgirta Dêrsimê ev jî heysid û pênce berê mîladê bi aliyê Urartuya xaldiya ve hatî çêkirin li ser ewkê ra İspanyayê ra wê çaxa Harun Reşit İspanya işgal kir Kurd şandin wê derê sürgün kirin ew ziryap mesela ziryap tê zanin di wir re hatî li Ewropayê belan bûye hema mînakekî ev mesela di tekstîlê de bingehê tekstîlê kulav kulav di kevana zêrîn de yani kevana zêrîn wê çaxa em divên Kurdistan dikevin ev kulav berê li vir hatî çêkirin yani wê çaxa em li kulikê medan mêze dikin em hinek kulikê Sumera mêze dikin em mêze dikin kulikê wan kulavin yani
بنگه گلک زانیاریا کردستان لیجبر کو ام کرد نبون خود جه دیروکا خود هر کسی جه دیروکا مدزی بلواجی کر جه خورا کرما حتی من چند سر فیسبوک وان چند روزین داویه من دوستی نویسی نه نویسکاره که آذربایجانی درکتیه دنویسین وانجی گوتیه میثاق ملی آذربایجان سازیه که او ساوا کرن کرد گشت درخواستن برن چولستان ناودر افغانستان و ایران کریور و الان دگره حتی تی سوبارویا عشیره سوباریا تو دزانه باشور هیه همو دیروکا کرداش آذریه را کریمال گوتی کرد دورا هاتن چولی هاتن برا بجعن من هرن چولا خواه یکی آذری مثلا شیورمندا اردوغان هیه پروفسور دکتر آیگون اتار نویو چیه وی تا وی نویسی گوتی زمان پهلوی نه ایرانیه یعنی زمانی که آریه تورانیه درواد کنوانا یعنی مثلا پروفسور عبدالوهاب قرالیچا yani Keybanu'ya Massagetan goti Saka Türklerinin kraliçesi. Lesa aşira Saka lisar interneti undkarı mezakın le bazı de Govendavan lisar interneti hey. Saka aşireti. Govendavan hey. Yani Sakacı aşire arinin. Yani Amerika embezedekin edi diroka meje xoradekin mal. Jiberko emle xodi der neketin. İşte eğer bariki çima min dest avet romanın diroki henekji jiber ve sedeme min dest avet diroki romanın diroki. Mesela romana dınci romana pişti aşkiyago emane. Ha? Evya pişt aşkiyago televizyon ama evet romana dınci ad diroki neviye aştiyago gavmada. Merul ser interneti gavmata benevesine tonek nevesi le kolineran diroksanan derdi kere. Yani gışt bejin pireki medayı le ihtimale neviye aştiyago çima. Kesitas von Kindos denevesine ku keçeki aştiyago Dedi du keçe aştiyago henin. Yek jina beri. Ev diya kuroşe ku imparatoriya medhelşand. Ya du diya alyanisi jina du diya alyanisi. Keçe wiya ji alyanisi dibeji kurre key khudara zeviciye. Yani spitamaya du diyara zevici. Spitamaya yeken zerdeşti, Hazreti Zerdeşti. دویرا یک و جی حضرت زردشت گره جورا سپیتامای دودیا دو بیشن ام جی کره که خدای آشتیا گوی ایجا حتی دیرو که دا دنوسینه کوروش دخوازه به زوره که دنبا پرسان دا با یونانان هن ملت دنجی هبو جبو که خوی نوان پاقش بمینن دنبا خدا دزویجی یعنی بخواه خواه دزویجی به کسی در و ندزویجی حتی ای به دیا خورا زوجی نمینه او کلتوره کی پرسای ایجا کروش دخوازه به زوره به خالتکا خورا به زوجی خالتکا ویجی به کره که خدا را زوجی کره که وی هیه کره تدی حتی ده چیرو که ده او که ده دیرو که ده دنوسینه دوی سپیتامای دو دیا گرتی یعنی زوای آشتیاگو گرتیه به تلالا بانکری گوتیه خورمدیا نه تسلیم نبه از میره ویدو کشم حتی آشتیاگوشی بای آشتیاگوش دی بیشه آشتیاگوش بوکو زوایی وی یعنی کره که خدا جی جهمان عشیره آشتیاگوی مروه آشتیاگوی جبوکو آشتیاگو کروش وی نکو جا آشتیاگو تر تسلیم دبه به وی آوائه
keçawe xorme diyayıcı. Jibo mere xalas bike tere teslim dibe. Le kurrewe se tiştenin. Kurrewe taca sere aştiyago xaftane aştiyago nakeve deste kuruş. O yekşi ki xuda bixwe nakeve dest wenda dibe. Hatta dema meru dîrokê dixwînî dibînî ku Kuroç bavê Darius Hîstaspa ji bo ku xeftan taca serî a Aştiyago û tevê kurê keyxuda bibîne dişîne heta Darius di nivîsên bestûnê da bi xwe nivîsiye divê bavê min di ser gelek dibistanên Magan da. Magan aşira bingehîn a medyayê girtiye û kuştiye. Çima serda girtiye? Yani dibe kurê ewneviye Aştiyago di wan yekî de be. Yani evana ha ew kin yani em nebêjin giş belkî rastînin lê evana hatine nivisandin tê gotin. İja ji wê gawma da jî di ewkê da mezin dibe. Di mahrgedehekî de mezin dibe. Mahrgedeh yani mala rojê ciyê îbadetxanê berê zerdeştiya jî ciyê îbadetxanê medan. Yani berê da li wir dihat perwerdekin giş di destê Magan da bû, eşîra Magan da bû. Eşîra Magan jî eşîra serdest e. Yani di wan da xwendiye hatiye û ji nû va medan organize dike. Mesela gelek kes divê ewkê da henin bi vira wek lîsten navê gişta nivîsiye. Mesela ev wêne em wêneyekî din jî dikarin nîşan bidin. Daha baş xuya dike. Na vaya. Advî wêneyê da em dibînin va wêne li bestûnê. Li bestûnê bi sê zimana hatî nivisandin. Yek Medî ku farisa navê yekirî Persî, du Elamî, sê Akadî hatî nivisandin. Yani li vê dere mesela eva bi qalemê çêkirin hin ava nizam tê dîtin eva giş nivisin. Yani bi sê zimana nivisandinin giş nivisin eva. Di wir da Darius bi xwe dinivisîne. Dibêje bavê min awqasa yani ser mahrgedehan girt awqasa insan kuşt. Yani li bavê wî li çi digere? Bavê wî li taca Aştiyago ew tac wexta Keyaxares yan jî Keyxusro da hatî çêkirin zerdeşt bi xwe zerdeşt spîtiyona bi xwe di wê da çêkirina wî da rol girtiye heta divê li ser dua kiriye. û yani îddia henin dibêjin heta ku ew tac û xeftan hebe wê Kurd jî hebin. Heta dibêjin Faris û Tirk jî hîna li pey wînin. Lema êrişê Zagrosan dikin. Çîrokê wiha jî henin. Yani malin nemanin ew tiştekî din ew jî dikare bibe mijara romanekî. Yani divir da mijarê dîrokî bi rastî ji xwe bi te re em gelekî serdaxin. Ez gelek hez dikim godar jî bikim û temaşevanên me jî helbet wê godar bikin. Em hez dikin carekî din ser wan mijara bernamekî diye me çê bikin. Ez dixwazim ku tu na pirtûkatê dawiyê piştî Aştiyago eva neviyê Aştiyago Guamada ye mane? Na a dawiyê Hal ser mijara belê. evîna koronatik
داویه اوینا کروناتیکه اوینا کرونا کت پیسیرا میا هری بله yani ev cahat ki مجاراوی چیه کارینه کی سرویجی yani مجاراوی از aha bejim neha çend hevalê me dewê demê da hevjînên wan yani hevserê wan çûn welat dewleta Tirk destan ser pasaportê wan nehiştin werin hîna jî li werin heta yek nad hepsê dayê girtîgehê dayê jeme li vê dera yani bingeh ev kesana girtine li vê dera li hemberê koronayê çi tedarek û tiş hatine girtin çawa tev digerin çawa li însanê xwe xwedî derdikevin û li welat çawayê û di vê demê da di ser malan da girtin însan girtina îşkenceyê yani min ev her du rûberan dinin li Awropa Türkiye û Kurdistanê evane min rûberan dinin yani min dîsa du kesên xwenda girtinin yani min kesên ji rêzê jî têda henin lê min xwenda girtin ji ber ku li ber destê min hebûn yani hinek çîrok jî amade bûn hebûn min ew girtin ev roman derket yani dikarim bêjim di dîroka koronayê da romana yekem e مامو از خوازم هنکی مجاری بگهرم بگومان قناقا ماموستتی نویسکاری ویژه سروا بابتانه از براستی خوازم پر برفره گلتا برنامه ندی ساز بکم لهنکی جز خوازم مجارین دیتر کو ای روژوی این سر روژوی آنجی تشتی کو دبکو کسی تدناسن هندکی مطالعه کنانجی مراح دکن از خوازم بپرسم میناک te duarê siyasî de şixwe heta hatu pir çalak bûyî hem duarê zimanê Kurdî de duarê edebiyatê de lê duarê siyasî de hizrê te çi ye tu çawa dizî lehber partiyên siyasî niha duarê siyasî da ez berê viya bêjim tevî berê di nava Kurdan nakokiyên eşîrî hebûn berê ku siyaset têkeve nava Kurdan nakokiya eşîrî hebûn heta melbaşûr jî dî yani şerê navbera yenekê û Partî Demokratîk Kurdistan jî rengekî eşîrî bû yani merû dikare bi aşîkarî bêje yani ve neşêre ji li Kurdistanê jî ev hebû wê çaxa salê dawiya salê şêstî yani ji çil û nehaşûn da mijara Kurd ket rojevê jî rengekî wisa hebû li Kurdistanê yani salê heftê ez di nava siyasetê de bûm yani têkiliya min bine hemû siyaset ra çêbû yani ji kûkê bigire heta özgürlük yolu yani ji PKK bigire heta em bêjin kawa têkiliya min bi gişta ra çêbû bi hemû siyaset ra çêbû nava gengeşiyê de bûm min dixwend jî bi taybetî mesela hevaltiya min bi mazlûm bi delîl re hebû li Qereqoçerê Mehmet Hayrî Durmuş wan min giş nas kirin wê derê yani ez di nava lêkolînê de bûm bi her kesî re de axivîm nava lêkolînê de bûm lê niha ez mêze dikim niha tiştekî wisa pêk hatiye di mêjiyê her kesî de şablonekî heye dema dinivîsîne ji nikare ji vê şablonê derkeve yani mesela tu nivîsa binirx bixwîne nivîsên qaşo ji xwe ra yani rêber û yan jî tedî em bêjin rêberê hinek baskan yani qanatı önderlerî falan ev wir dibêjin wê ça tu wan godarî dikî dema dest bi nirxandinê dikî di hevoka yekem de tu dibînî ew armancekî wî heye aliyekî reşkirin ji hemû xetayê aliyekî re çavgirtin heye eva yek tu zanî
yani وی چه دکمن نوا نرخاندن نکارن جویا بقت و پروبلما روشنبیر کرد از موارم یعنی سروات بگشتی از هر کسی دبیم اجی تیدا بله از بای هر کسی دبیشم yani şablon heye jwe şablonu der nakebin ve çağa mesela wisa bu nirxandin ji şaştı be beviya dedi praniya siyasetan koman tekçun yani per kom hebun tekçun le bakur ez boy bakur dibêjim tekçun ijan hinek rêberê wane ku niha dinivîsînin wê demê salê heftê da tedî di destpêka şoreşgeriya zaroktiye da em bêjin destpêk zaroktiye pevçûnê wê çaxê heta îro anînin îje nirxandin şaşin gelek tiş nirxandin şaşin yani dura jî xwe dişêrin yani hinek tiş henin mînak pênc pêşmerge hatin kuştin aqa belge aqa tişt hene ku dibêjin dewleta Tirk ew ji hewa bombe aftine kuştin heta komîta ku çû bibînin ew kamyon ew araba pêşmerge nîşan nedan çünkü ji hewa hatî kuştin hîna mesela zelal nebiye kê kuştî çi bûye heta di destpêkê da Rûdawê wanê din jî nivîsîn ku hewayî lêxistine dura dan birîn hinek rabûn mesela ez nav bidim Fuat Önem rabû PKK bi agir dilîze ya berê lê bikole rastiye bimîne hîna binivîsîne Mama yek jinav rafê gerîla hat paradestî PKK kir an jî hêzê hükümeti kir. Bu hina digot ku mekir yani jî nekete Rûdawê bu mekir yani. İja niha yani tiştê ez dibêjim bê lêkolîn yani niha hedefê bêviya jî tiştekî yani niha li Bakur bala xwe bidinê hadep yani eşkere dibêje ez partiyekî Tirkiye min ez dibêjim partiyekî Tirkiye ne partiyekî Kurdistaniyê tamam Kurd di nav da min lê hadep bi xwe dibe ez partiyekî Tirkiye min vêya inkar nake lê ez tiştekî din bêjim hemû partiyên li gor yasayên qanûnên Tirkiye hatinin demezrandin çi navî li xwe dikin bira bikin partiyê Tirkiye xelas çünkü ew gora wî zagonê gora wî qanûnê hatî demezrandin hedef tu partî çê dike hedefa te çi meclîs ne war yani partiyekî legal kê çê bike dixwaze biçe meclîsê wisa bû giş partiyê Tirkiyeyê yani yek Kurdewar û Kurdistanî nine yek Tirkiyeyî nine yani mantık şaşır yani lema ez carna dinivîsînim yani wêça mantık ev bû kesê nêzikên van siyasetan jî bi vî mantiqê dinivîsînin yani ev bêviya mesela ez vêya bêjim dibêje hadep bi piraniya Kurda digire cem xwe ya AKP jî sedî bîst û heft li Kurdistanê rey girtî abira hevde sedî hevde reyê wan bi esker û polîs û nizam parna qisî sedî hevde dîsa sedî de Kurd peki tu çima ser AKP'dan naçî ew jî partiya Tirkiye CHP jî partiya Tirkiye çima tu tenê ser HDP'da diçî yani ez nabim rexne nekin her partî dikaru were rexne kirin rexne tiştekî din ama dema rexnê heye dem pir mühim yani tu bala xwe bidiyê van 10 salê dawiyê binirxîne kengê dewleta Tirk AKP êrişê HDP kiriye hîna van siyasetê din dest pê kirî partiya Kurd nine nizam destê Tirka dayê nizam Kürkçî aha kirî nizam Hesûcî aha kirî Memûcî aha kirî hîna dest pê dikin dinivîsînin ew jî paralêla êrişê dewleta Tirk da reş dikin ya wê dewleta Tirk çi wextê dewleta Tirk HDP rexne nekir
سر هذا پیدا نچو و چاغه به بالیوزا ورن رخنه بکن اما دما دولت ترک ایرش کرد نکن از ویا بیشم ایرو دولت ترک ایرشه از هنک در دوران هستکم yani mesela az xata özgürlük görmüşüm. İro devlet Türk erişi burkay bak azlı burkay xati derdikem. Erişi Mustafa Özçelik bak Seroke Partiya Paki ezeli xati derkem devlet Türk. Jwan haznakim ama ezeli xati derkem. Naha ev mantık mı da runemişti. Yani serbe mücaret bazı perseke buldum. Naha شهر کردا و ترکا انجی تکوشینا کردواریش خوب بردوامه یعنی دجمن هرکلی ایش یعنی دنا ویر ایریشه دا مروف وی چاقی چاوا کردا رخنه بکن یعنی هیزن سیاسی کرد امید چه کاتگوریه دا رخنه بکن وی چاقی یعنی هرکلی ایریشا ترکا yani Türk tüccara HDP vaki parti ki Türkiye kabul nak yani ne kermiş o yani çava HDP rахne bükün ancak PKK'm çava rахne bükün yani erişiyor dجمن hertime ya ام دوزاجا وی یعنی وقت بجن وزنه و چاوا بدن گرتن گوری تا اوکی رخنه ها یعنی کریترکی رخنه ها yani naha tu dizane naha rexnem tedî pirsa te baş fam nekir ne az bim erişa dجمن hertim serme haya yani bi vê rewşê de em ê hereketê Kurd çawa rexne bikin wê çawa ya مگوت و دشمن ارشه کیجان عالیه مکر دبیجن ام لوی عالیه خودی درکم یعنی ام کرد گش به هفره لوی عالیه خودی درکم اگر دشمن و چاقا خواست یعنی ام ایرو دبینم دشمن هر حول ددکو شر ناف خویی درخه خوارا لانقره سر پشتا خوارونه به ما بکنه بله ایجا mesela هنک کس به نوع روشنبیری دبن آلته وی پولیتیکا دولت ترک ev ne روشنبیری yani دبن زمانه تا دریش بتو هنک دریش بنویسینه yani جه ترکیه تا پرخواش بتو ترکی بنویسینه ama ev ne rast az bu Türkiye nivistine qat rawşti nabînim az ve beş rawşenbîrê Kurdî benimsin lê bi giranî Tirkî dinivîsînin wê çaqa dijmin êriş kir ya îro em aha bêjin em bêjin dewleta Tirk li başûr gora agahiyên dawiyê heftê baregeh çêkiriye û 30,000 eskerî wî li wir heye bêviya yani çekî wî hewayî jî lê henin navendê çekên hewayî jî lê henin em bêjin PKK aşûr hat derxistin yan jî başûr alîkarî kir PKK giş kuştin yani wê dewleta Tirk wê derê çi bike wê cardin şûn da veger bêviya Rewşenbîrê Kurd divê tiştekî bêjin dixwazim tiştekî bêjin belê 23 da 2023 da 7 saliya peymana Lozanê tijî dibe wê çaxa 7 salê peymanekî tijî bû îdî ew peyman derbas nabe dewleta Tirk wê çaxê jî mîsaqê millî gotibû Erdoğan ehdî millî dibêje mîsaqê millî gotibû niha dewleta Tirk amadekariya mîsaqê millî çê dike amadekariya wî dike yani êrişê rojava kirin eskerê xwe li başûr bi cî kirin evana tev de amadekariyên 23 divê 23 da em ê bêjin mêze eskerê me li viraye baregehê me li viraye ê ku me dixwaze li viraye mîsaqê milliyê me êdî gerek hûn qebûl bikin cîhanê re vê dibêje yani ew amadekariya viya dikin ême bi navê rewşenbîrî piştgiriya viya dikin yani ev nayê fehm kirin ez dixwazim pirsekî vê ji bo vê xalê bikim ma nizam dengên bi baş tiyana yani rewşenbîrê Kurd xwe di kîja aslê de divê bigire dwarê siyasî de ez bi xwe rewşenbîrê Kurd ser partiya dibînim ne
سر به پارتیا و نگیری دای پارتی نها از سر روشنبیری جی تشتکی بیشم نها مثلا آلمان اکی بگیرم لنخوشخانه آلمان تیدونی دنگ اول دکه گویوی آلمانی او مامای دخو مامای مال آلمانه تر باخچه زاروکا تر دبیستانی نزدیکا 25 ساله با آلمانی دخوینه هر تشتی وی آلمانی وی چه یونیورسیته دقدینه ایدی خوینه ویجی آلمانی نه ایمه کردان زاروک ایمه در نخوشخانه ترکا تیدونی دنگ بری دبیسه دنگ ترکایه تر با اوکی او جیرا چه دبین ترک دبیجن ترک جیرا چه دگوتن او زاروکوی چه ön dibistan dibe, ön okul dibêjin çi dibêjin tiştek wisa diye zarok hîna 3 salî diçe wê derê ji wê derê diçe dibistanê tirka dixwîne yek üniversite qedandinin hatinin vira ez dibînim yani ruhê wan jî tirk e çar gotin kurdî biaxive jî ruhê wan jî tirk e çünkü جبوینا خوا حتی یونیورسیته قداندی ورخواندی ایجا روشنبیری me ne لسر پولیتیکا پرورده نتوا کرد ne لسر پولیتیکا پرورده چاندا کرد دیروکا کرد پرورده بویه me her yeki 15-20 sal دبیستان ترکا دا خواندی لما از گلک جارم میزه وای 30 سالی زیادتر از به ترکی نا آخمم پرتو که ترکی جی ناخوینم زیده از تکلیا منو ترکا تونه از هینا جخواد پرسم از بیم گلو از شخوا کردم جخواد پرسیدم ایجا او ناوی دایی از دزانم تو باور بکی چند گله کسین نها او خورا قانات اندری دبیشن چه دبیشن به دجمنهای نها رخنه تشتکیدن به دجمنهایی پککی دنویسینن هر ترن لبر آکا پییا دگرن که کریوان بگرن ایش اهمی وانا چواج ناو هر جدا کن مامو یعنی یکی بخو سیاست مدار لنبر پککی چه دبیجی او سیاست وانه yani siyasetmanı kare xayntiye jî bike rastî ez gazne xwe nakim yekî bêrê ku bê pîvan ez tiştî boî nabêjim ez rewşenbîr dibêjim yani wê çar kesekî di nava vê geramolê de mezin bû be xwendime yani ew kesa gora wî difikire ez aha bêjim ez heta heyiştê li welat bûm heyiştê vir de ez hatim li vir Almanyê min لور آلمانیا داشتیم که اتم نوا روشنبیر و نوستکار آلمان یعنی فرگین ملیکه حیشته و فرگین ملیکه نها نیک یعنی ایرو از ویا بشم از لترکیه با ما حتی نها یعنی لولات با ما از این کار بولات بسکن یا ما از بات ما ترکیه یعنی الور با ما از و فرگینا نباما از یکی دم باما çünkü لوردشیم یعنی تو کب بچی یا یکی لچینه بچی و کی چینا ده فکره بگو یعنی مثلا تو لولات بود تو لچیه بود تو نها او کسی لچیه توی نه او کسک دم بود تو کسک دمی بله یعنی امرجی تمنجی تسیر yani dem te guhertin, konak te guhertin. Böyle. Yani her işte guhertin yani. Yani mesele ev ica naha tane kese dinivisinim. Jumarat karım tiştek beşim. Yek beri laş baş lebe kol. Beri sabır bakın. Beşim yani hema piştgiriya Parti Demokratik Kurdistan yani PKK negr. Beri lebe kolun. هنين داينن هلا تشي هي تشتون هنا بنمسين يك يا استاذ قال ما بقول اسقال سياسه وانا ناكم يعني يكي
برپرسی پارتیکی بگشتی مروکی نورمال آسایی چاوا کاری پکیکی رخنه بگی یعنی آنجی پدکی رخنه بگی نها مچاوا گوت یعنی گره مرو پر آلیا و بخوینه مرا پر آلیا و خواند لی مذکر لی نرخاند یعنی حتی مثلا اوت بیشه حتی مرو تشتکی هیه کی باش ناس نکه به هر آلیه و دوی مرو لسروی تشتی نه آخوه نه نویسی یعنی مثال کی بیشم ام بیشن دو کس لکولانه پفده چنن بله ایجا حتی که توی بویاریم یعنی محکمه جوسایی توی بویاری نبینه دیتنرین یعنی شاهدین وی بویاری کداری نکی تو لیکولینه که باش چه نکی تو لسر با آخوی حقوقیشی نای قبول کرن یعنی اب حقوقیشی نای قبول کرن ایجا ینکو بناوی روشنبیری لسر اینترنت درا دنوسینن بی لیکولین یعنی وسا به بازاره کی ارزان بنیته کی یعنی بنیته کی به پاشخانه دجمناهی عالیه کی دست بید کن دنوسینن اف نه روشنبیری یعنی گوتنی وی چقا باش تبن بلا ببن نه اف یعنی گره وی راستیه ببینن از ویاد بیشن یعنی مثلا از ویا بیشن مثلا هنه کسا مثلا جید قهرمه مثلا نه آخوام میشه بلکه یکی تو دستانه ناو نادم یعنی یکی را پولیتیکوانه یکی را گفت میجیه مریش که کیجی ده سری ده تنده بله ویارا تو نکار رخنه بیجه اما رخنه نه اما رسما حقارته کسی حقارت بکه جی حز نکن ایگو رحنا دکن همبر وانا هلوستی تچیه تبوارا بکری داخفه کاری دیالوگات دانستانات yani az viyat lazım bizanim. Mamusta fergin melik alko çok mamusta gitar digere an vak aligre part yeki. Az bir helva setat var. Az tenas dikim. Leyas fazın gotu khoa. Naha az aha bejim. Yani dedi az khataki digirim. Bele. Girtin ne? Az aha bejim. Bavariyamın tane be ve khati. Normal böyle asayı. Bavariyamın be ve khati. جبرکو از دیروکه یعنی دیروکا نیز باش دشوپینم از وی هیویه دو تو تفگره که دنده نابین لی دیسا جی دما از دنویسینم حتی هنک تشتا باش لی نکنم اگر شاشی بکم لی بورین خود خوازم ایجا هنک در دور هنن تو دزانه لسر اینترنت گلک بعض رشی هنن یعنی گلک کسین ترولرن آجانن جیربازن نزانن جی هنن هر یک چند کس کم دورا خواه کریه دما تو بنی نوسا وان در رخنه کی بنوسینی تو هاو میزه دکن او در دورین وکی کوچک ارشی مرا دکن yani rexne nakin êriş dikin heta yani çêra dikin yani evaya çêra dikin ez em wan ra ser internetê her kes dinivîsin em rewşenbîr nebêjin rewşenbîrî jî wer tiştekî rehet nin yani her kes nabe yani mesela çavê me da çend kes hebin Minak Cemal Nebes rewşenbîr bû Minak İsmet Şerif Vanlı Ravşenbir bu. Yani vek minak bedim. Yani Van kesana betirse orta çavita mezada kırındı kotu. Her da jinastıkım. Bunun meyvanemin le yani yen lüvelat manın gelekkim.
بیویاجی مثلا او میناکه کتم بدم مثلا کرکچی پر بکارانیم لهم و دماغو ایرشا سر هاده پیدا تو ل اینترنت کم زده که کرکچی دوی یا کرکچی لجر کرکچی لجور کرکچی خراب کرکچی باش کرکچی هی کرکچی تو نهی جرا چه بیشم لی دنوسا دا کرکچی تنه بونه yani beriyawi dixwazin êrişên di paralêla AKP da êrişên HDP bikin. Mamo yekî bixwaze normal rexne bike bibûre. Yekî bixwaze normal rexne bike, Kürtçî rexne bike. Ew jî ew çi bike yani mesela bira Kürtçî bikin çişmirra. Yani ez bilmem. Em çawa bana jî veqetîne tu nikarî yani ne yani mesela ew dinivîsînin divê kesê wekî Kürtçî derxistine pêş. Kirinên xweda. Ya kesî nekiriye xweda. Derxistî pêş tu jî bêje te derxistî pêş mesela ez Kürtçî nas nakim vêra neaxivîne lê dîroka wî dizanim ama li gel wî hinek rewşenbîrê Tirkî nas dikim. Mesela Temel Demirel heye. Meşa Brüksel û Bonê da em ne roja bihev rabûn. Rewşenbîrekî ji Çorinê neşaşbin bingehê wî nîvanîv Kurd e neşaşbin. Mesela li ser wî yek tiştekî bêje ez piştgiriya wî dikim. Çünkü nas dikim. Durust e. Yani nava Tirka da jê durust henin. Yani merû milletekî nikare xerab bike. Henin. Yani nava wan da jî henin. Ya nava wan da rewşenbîrê durust jî henin. Mesela Ahmet Altan rewşenbîrekî durust e. Yani henin bi min xweş werin neyê. Ama İsmail Beşikçi bi min xweş nayê. Çima? Çima ji ber çi? Ji bo çi mamo? Ji ber ku dibe alet. Yani bê lêkolîn yani bi kar tînin. Yani karê Kurda li hev sorkirin lê karê wî nine. Heta karê wî ev e dema Kurd li hev sor bûn her tê kevin navberê wan li hev bîne. Karê wî ev e. Yani kesê wisa divê gere rûspîtiya xwe ewka xwe bike. Lê na. Mamo ez duê naferê divê pirsê Kurd çima li hev sor dibin? Yani PKK û PDK çima li hev sor dibin mesela? Di ser vê çi dibêjin? Yani pir dirêj e destpazin bikin. Ez tiştek bêjim ez wî jî bêjim. Niha tu wê çaxa dîroka eşîra mêzek e dîroka eşîra da hema em mînaka Saîd Bek Bedirxan Bek û Yezdan Şêr bidin. Devleta Osmanî bi Bedirxanan re hevkarî kirin Saîd Bek ji ortê rakirin. Dûra Saîd Bek xalanê Yezdan Şêr bû. Dûra jî êrişê Bedirxanan kir Yezdan Şêr kişand aliyê xwe. Yani di nava eşîrê Kurda da polîtîkayekî eger tu hebî ez tunim. Hebûna min li ser tunebûna te yê. Mantıqekî wisa heye. İja ev mantık bi taybetî jî di Partî Demokratîk Kurdistan da pir rûniştiye. Yani bi kirpiraniya Partiyê Kurda da henin li ser vê polîtîkayê dimeşin polîtîkekî şaş. Yani çima ez hebûna xwe li ser tunebûna agirê soran bidim rûniştin. Yani ez dikarim bi agirê soran rûnim biaxivim. İja ev polîtîk hatî rûniştin. Yani yani wan ez dibîzim mamo bibûre yani bêhtirî xwe dibê bila PKK ji gura derkeve. Yani ji tunebûnê bêhtir dibê bila herê Bakurê Kurdistanê. Yani daxuyanî rayedarê PKK me ev bîst. Niha îro tu bi xwe jî dizanin. Belê. Yani peyayên PKK ê Kurdistana Bakur biçin jî PKK bi xwe li başûr heye. Dilxwazê wî henin, qadroyê wî henin, başûrînin. Yani tu nikarî ji wan re bêje derkeve. Yek a du diya. Em parîkî gotina pêşawa bînin bîra xwe. Yani Qazî Muhemed bînin bîra xwe.
و چقدر جبو مصطفى بارزاني برسين ام بيجم رحمتي مصطفى بارزاني برسين اسكريوان قلت قو مصطفى جو اودكي مالا خود دربازي اودكي دم بوي يعني نقول او چما هاتي ورا peki و چقدر شهر گرام بو پیشمرگه پیدا کی لکبون گشل حقاری نبون یک حقاری که گود کو برا هرم باشور gazınci gel ezler ve siyaset etmişim. Gel evveliye bu zararış Türkar binin. Gazınca hoş pek ekiştiş devlete Türkar. Ya naha tamam estiştek beşim rastı. Perskreke ki aboriye heye. Dve ticarete ki derra bakı. Em ez bixwe ne li dijim ticaretê Türkiye ra İranê ra bike tiştekî dine. Ama meru ticaretê li ser xwîna birayê xwe li ser tunebûna birayê xwe bi yekî ra bike tiştekî dine. Yani du tiştê ji hev cudan in. Divê gere evanan heyên tev li hev kirin. Bêviya li başûr tu ji min çêtir dizanî. Helberîn tune. Nakevin nava helberînê. Deşta şarî zor tu ji min çêtir nas dikî zemanekî Irak tev hev xwedî dikir. Yani îro mesela em Rojava bigirin ya Rojava way qasê 10 sala ye tu alîkarî ji derekî nagirin. Ama li ser piyama li başûr êdî kes çandiniyê nak. Yani wekî aboriya Saûdî herkes li bendê yek pere bidî. Heta vê dera yek hat iltica kir ji min pirsî got kîjan partiya Alman pere didin. Ez herim bibim endamê wan. Ji başûr hatibû. Min got partiyê vira pere nadin digirin. Çawa. Çawa partînin pere nadin. Yani mantıqî wî qebûl nedikir. Yani îro li başûr yani tu bixwe wê demê li wir bû wê ça Sadam kişiya ew parçê fabrîqa û tişta û gişt bir li firotin. Tu hilberîn çê neke tu muhtacê derdibe. Yani mesela referandumekî hat çêkirin. Tamam tu referandum çê dikî tu serxwebûn dibêjin. Serxwebûn li ser sêpiyekî rû dine, sê binge. Yek aborî, du leşkerî, sê qanûn. Ev hersiyanan nebin devlet çê nabe. Artêşekî yekgirtî çêkirine na. Ya way nêzîka 30 salayê hûn nîv devletin. Aboriyekî bikare bixwe bi rêve bibe 30 sal, 40 sal bê ku ji der tiştekî bipê xwe rêva bibe heye tune. Qanûnekî giştî girê dide heye tune. Yekek li hewlêrê were girtin her Süleymaniyê serbest tê berdan. Yekê li Süleymaniyê tê girtin were hewlêrê serbest tê berdan. Yani qanûna Süleymaniyê û hewlêrê ne yek. Na rastî ev em çima na devleta Kurda çêbin çi na rastî kere me rû bêjin. Rewşa wira tu çawan bînî mamo yani statûya hikûmeta Kurdistanê tu çi rengî şirovet kî? Aliyê wê erênî jî û aliyê wê nênî jî. Ya niha tu dizanî li vira ji qiraliyet henin. Yani serdestiya malbatekî henin li Avrupayê. Mesela Hollanda qiralê wan heye. Belçika qiralê wan heye. İsveç qiralê xwe heye. Danimarka qiralê xwe heye. İngiltere qiralê xwe heye. Yani İspanya qiralê xwe heye. Yani ev devletine jî qiral henin. Lê qiral nexwediye her tiştî. Hikûmetê wan henin. Hikûmetê wan ekonomiyê civakê rêve dibin. Demokrasiya wan ji demokrasiya welatên ku qiral lê tune çêtir. Yani bira dîsa malbatekî serdest be ez tiş nabêjim. Lê îro li başûr
ایدی وسایه یعنی هر تشت به گوتنا و مالبات تیر ببرن سروک وزیر جمالباتی سروک کمار جمالباتی او که وزیر ارتش جمالباتی ای آبوری جمالباتی ای چه یعنی سردستی مالباتی کی یک گوتنه کی بیشه نکاره لور بمینه نکاره رخنه یکی بکن مدی گلک روشنبیر مدیتن لروشنبیر آخستن یعنی دواره حقوقی دا تو تشتک تونه مثلا او راپور او که همون مبخواجی وشان راپور امنستی اینترنشنل یعنی سازیا بخشاندن جهانی راپور آوان هی لسر باشو روزنامه گرتنن روزنامه گر گرتنن گله کس گرتنن یعنی ده هندور دا چل وان دکن ویجی نویسینه یعنی هینا نبوی دولت افتشتانه نه از وکی هنکا نکارم پشو بیشم از کسی پر نگرم حتی ما هر کسی رحنه بکیجی پر نگر یعنی مثلا از روشا باشور کستان دماش رو دکم به ارینی اینی راستی تو برجاندیه که میتونه مثلا یعنی از کارم باشی بحث مجبر bu Kurdistan ببینم آلیوی ارینی ببینم ama وقت سیاست آلیکم رحنه دکن و بس نورجی هبن yani herkes ne mesela para gırtını neha tu her başur ve got ekonomi tünü her tişt mali Türkiye ne var ray böyle ha tu hatta en tarınten az ne çuma en tarınten de bir çamlı taksiye siyar da benci müzika Türkale de o berej ya o müzika Türk'a berej ya bu televizyona seyredeki reze filmin Türkiye. Böyle. Yani tu nüçeyi olan godarideki tu mezadeki mina nüçeyi Türkanın. Yani gere cüda mı? Hatta mesela Seher TV seyredeki Seher TV'ci Kurdiye İran'ı. Veça nüçegihanı olan nüçeye ki radı giyinim heru havastıkı godari bakın. Çünkü retorika İrani bekartine. Yani retorika Farsa ve Kurdan neziki hebe. Veki hebe. İşte mesela nüçegihane başur retorika Araba bekartine debi neru yek gotine ki şey famnak. Yani ez bخواه evkbim ez van nüçegihane gıştışı karda beşim. یکی که به منطقه تا عربا نوچه ها بده از تا وان نزگی وان درانک یعنی پاری که رتورکا کردی هی ما گره ام جه تلویزیون وان فهم نکن یعنی هر تشتی خواه از چیر مرو چی وان رخنه نکن مثلا دریه سیمال که چما تگرن یا باید دریه که چما هون تگرن یعنی جه ام بیشن آها او شانده یا روش آوا هبو چما او گرتن جا اروپای کما آشتیه چو چما گرتن چما دولتا ترک ورا کما آشتیه گرت لیخست آفت زندانه یعنی اوانه نیشانه چنن یعنی تشتی مرو رخنه نکه تونه کن از بگشتی دبیجم هم به همی حرکتی کرده رخنگری وکی گاوادی تگوته گو بلا ند خزمتا دجمنان ده اللي ما تشتی دیجی هیا ند خزمتا دجمنان ده اللي دوی کرد بکاربن پارتیو فرخنا بکن کرد بکاربن سیاستوانی فرخنا بکن کرد بکاربن همو تشتی رخنا بکن بگو من ده چرچوه که گو بی مثلا وی درجه پارتی هنن آلمانیا de parlamentoya da ben şeş parti henin hev rexne dikin de her velatî da henin bira partî hebin bira KDP jî hebe bira YNK jî hebe bira PKK jî hebe bira Yedin jî hebe mesele ne hebûna wan mesele ew kültûra ew çanda hevdû godarî kirin ew çanda yani jehevra rez girtine hebe. Ev tünne.
Yani her tişti ser derevar mı dedi. Ev ne başı? باشه ما هدی از حضرتكم برنامه خب دایی dedim yani وقتی gelek درش bu rasti az هدیدارم کو تماشاوانم ما بچکی وقت وقتین و تماشا بکن زبط درش bu internet de rasti وقت در باسکرین بچکی زحمت باش bu her kese ki eğer ne bu ma pırdit pır درش کرم bakın debaş eğer bu jiye bebeş başının daha fazla tişteki tübeje, tişteki go tamaşamanın ve jmo محمیه tiştek dibêjim. Tenê tiştek dibêjim. Çim mijar dibe biraber. Berê baş hilînin dayinin. Bingehê mesela fêr bibin. Hîna li ser mesela binivisînin. Her kesî her tiştî erê nekin. Berê naveroka tiştê wan nivisiye lê bikolin hîna erê bikin. Yani êdî em jî parîkî wekî milletê din, wekî gelê din, bikaribin ji hev re rêz bigirin. Bêviya Kurdistan malê Kurda tev hevî. Başûr, Rojhilat, Rojava, Bakur. Îro eger imkan hebe Parti Demokratîk Kurdistan werin mûşê partiyekî ava bike, em nabêjin çima li vir partiyekî ava kir. Welatê wî hîş. Lê bi çawa got. Yani gere nebê ji vira êmine ji vira derkeve. Ev şaş. Eger Parti Demokratîk Kurdistan nexwasta, dewleta Tirk nedike dûr. Em dizanin di mesela şerrê yenekê Parti Demokratîk Kurdistan da eskerê Tirk ji bo alîkariyê ket wê derê û di wirda ma. Leşkerê Tirk ket derekî dernakeve. Ama bahane wana dikin PKK. Yani dikin PKK'nin uğraş vermemiş. Ya bi PKK ne çük? Di dema şerrê yenekê Parti Demokratîk Kurdistan'da herkes vîya dizanın. Dîrok belliye xuyayı. Yani herkes vîya dizanın. Yani ihtimal nihat tirsekî din jî heye. Devleta Tirk dedi ket kuderê demografiya wir diguhere. Hedefa min çawa got çawa 23 hedef cardin misaqê millî kirina rojevê ye. Hedefekî wan. Hedefekî wan jî mesela dibe dixwazin yani wêça Qandîl were vala kirin ew hinek ciyê vala bûnin dikarin Uyguran nizanim ev Daesh giş beher di wirda bi cî bikin. Ma ew jî wer nekir Afrin jî wisa nekir. Îro her Afrin nîvê wî ji Uygur û wan Daesh mayîşiya tîjî kirî. Sibe li başûr jî vîya dikin. Wê çaxê gere vanê ku niha bûnin qehreman wê çaxê gere çi bêjin? Dewleta Tirk dikin. Di hemû dîroka wan de ve heye. Baş me parî dirêj Em bixêr dema pêş de bername bijî cuda cuda saz bikin bi taybet ser dîrokê ser wêjê ez hez dikim hîna bi te re berdewam bin. Lê bo îro ez bêjim bo mêvanê me jî an ji bo temaşevanê me jî bînerên me jî îro bes ez bawerim. Eger dîsa jî tiştekî tu bêjî hevê kerem ke. Ez giştara serkeftin dibim dirêj nakim. Gelek spas. Ez gelek spas mamo te dema xweş bû me veqetan rastî jî dikkat dikim bimînî di xweşiyê de. Her bijî her savê heta nîcarekî dî demekî. Hadi bimînî xweşiyê. Rûja te bimînî xweş te baş ser serê.